Ibas gelar di bata bapa, singgo nepa kegeluhan doni enda alumuhuli. Ibas gelar Yesus Kristus sir kuasa, pepalem kula ras tendi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken kepentaran, guna jagai kegeluhan ta. Perkuah ate ras damai ibas ibata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan surah-surah di bata, si buat ibas keluaran 4 ayat itu. Jenari nina Tuhan, ulihika tamakan tandu kubas tenten bajundu. Ibahan Musa bage, jana sekali enda kencai pedaratna, nggo sehat mulihkan tanandai ras dagingna sideban. Terpalaskan kata di bata enda, si pujia aluras kita ngendeken kitab Dendenta nomor 440 alu. Pujiin karena perbahanan di bata, si buat dibas Mazmur 106 ayat 3 bagi pekon kuanan 10 pitu ayat 22. Malam kel ate kala singikutkan
perintah-perintahna. Kalau si ketawari pe ngelakukan si benar. Kriakan desken tambar si mereka kejuah-juahan. Tading tulan. Mari dege si puji Tuhan, aluras kita rendai ibas kita dendenta nomor 210 pitu. Kinilah ngasupan manusia jagai diri. Tuhan kap simpuna keluhta. Ya turkena kerina simuguli mangunanta. Adi situlihkan kubas kegeluhenta sedekah enda. Kugange ketutusenta ibas jagai kiniulin si enggo ibreken di bata ibas dirinta. Kugange enggo sibakan makeken gegeh ras kesehatan ta sedekah enda. Kugange perbahanan ta nandangi dirinta ibas jaga kesehatan ta sedekah enda. Mari sepindo gegeh mantuhan. Aluras kita ngendekan kita mendenta nomor 355. Sendekan 3 kali. Ikas bersambut
padan di bata karena penemani geluh manusia. Turang dengan senina, adi siaku kendo santa mandi bata, isi kena me padanna. Ila ko kena kai si bujur, ia lemina dosa-dosa anta. Janah ibersih kena kita ibas kerina perbahanenta sila payo. Nina Tuhan. Daskan remang ar pagi-pagi, dosandu engkau kulesapkan. Janah salah dupe engkau kusasapkan. Daskan embun, ukap penebus du. Yesaya 42, Yesaya 44 ayat 22. Si puji Tuhan, si inggo pegegehi kita, aluras kita rendai ibas kita mendendenta nomor 374. Sahma kita ibas pengogen kata di batu